جار كسلاف لوبن تماشاوان بريز بولتنا تايبت بروجاوي سوريا دست بيدك در راپورت خواه سیاسی یا حیوانی سانیده پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا چندین یانجی روناهی خسته سر چندین مجارین هریمی و سوری و نفخی پاورلی تماشک. پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راپورت خواه سیاسی یا مهانیسان بلاف کرد تیدا گوت که آسوین ارینی اجبو درکتنا چکداران جعفرینه هیا. در راپورت خواه پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوت که هینا ویروسا کرونا ده بلافبون ده جهانی بردوامه. جبر کرونا هینا تفگرا جهانی و چالاکین وین سیاسی و آبوری و جواکی سینور دارن و هول جبو جناورن و روبروبونا بلافبونا ویروسا کرونا بردوامن او جیده ده مکیده که ولاتین زلهیز تومتین سدام بلافبونا ویروسا کرونا اراسته هفدکن و بتایبتی امریکا و سین. اروها در راپورت ده هاتیه که تفی کمبونا تفگرا جهانی جه توایا آستان و روان و لی اگر هیئت پیش روژه کنه زیگ ده کریزا سوریه پیش کتن تیده درست ببین و پینگا و برف چاره سریا سیاسی و ورن آویتن او جی ده انجام ریکفتنه که ده نوبرا روسیه و امریکا ده. کولگوری ریکفتنه دوایا چکدارن ایرانی، ترکی و ملیسن حزب الله ین لبنانی جی سوریه ورنه درخستن. وکا راپورتا پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه امریکا ده خویا کرن که اوه یاسایا قیصر بجی بکه اف بخواه فشارک لسر رژیم سوریه دا کو چاره سریا سیاسی لگوری جنیفیه کو بریار ناف دولتی و بتایبتی بریار 2254 رازی ببو کمیته دستوری جاره کدن دست بکاری خوب که. در راپورتا پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ده هاتیه کونا کوکینا برا دام و دزگهن رژیم اسد دین آبوری ده درست بونه و اف بخوجی وکارولک مزن دگوهرتنا رژیم سوریه ده ببینه. درباره رولا ترکیه لسوریه پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوت که ترکیه هود ده رولا خود سوریه ده بپاریزه هبونا خویا لشکری دناوا خاکا سوریه ده بپاریزه. درباره ایران در راپورتا پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ده هاتیه دویتک جونا روشا ایران جه توایا روان و آستان و ایران دفج سیاست خویا لدیجی آسای ناف دولتی برناده و بردوام دستوردان دروشا ولاتان ده مینا عراق، یمن، لبنان و سوریه ده دکه و آستمه که ایران به وینا ولاتین زلهیز رازی ببه کل سر در خصنا توایا چک داران جه سوریه یک هلویست و یک نرینن و جبره هلویستا ایرانه اگر هیا سوریه روبروبوی روشکنو ببه و ببه قادا بداوی آنینا ناکوکیان. وکه راپورتا پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه هینا کریزا عراق بردوامه و اگر هیا بوده مکه دریج بردوام بکه او جی اگر آلین عراق نگهینا ریکفتنکی و حکومت پیک نینن گوجی اگر هیا مصطفى کاظمی بکاربه حکومت پیک بینه گوشا بوری کاظمی سوندایا سایی خور و کاری باوری پارلمان عراق به دست و بینه. هروها راپورتا پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه سرکردایتی هریما کردستانی دی سیاست و چالاکیان ده لسر توایا آستان بردوامه رولکویا گرنگ دی چارا سرکرنا کشین عراقی ده هیا و سرکردایتی هریما کردستانی به سروکاتیا سروک مسعود بارزانی به بهیزکرنا بناغیا جهامو روان و چندی تکز دکه که پروسیا نتویا کردستانی ده پیجوچونک بردوام ده. درباره کردستان سوریه پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه در راپورتا خود گفت که کردستان سوریه راستی گلک ستم و بن پیکرن و کارستان هاتیه او کارست لپیشیا چاوین جواکان آف دولتی و ریخستنین مافی مروان هاتیه انجام دان به کوتو هلویستکان آف دولتی لدیجی کارستین روشاوای کردستانی هبه که او کارست دو قوناغا داویا کریزا سوریه ده بسره گلی کرد هاتن. پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه او کارست جه باجار کوبانی و عفرین دست پیکرن حتی گری سپی و سریکانیل خوگرتن او جی جبلی کریارین تروریستیین تین انجام دان لوان باجاران هری داویجی تقینا بازارا باجار عفرینه بو کد انجام ده بدهان شهید و برینتار کتن. اروها پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گفت که تفی کارستین به سری کردین روش آوای کردستان ده هاتنه ده دما داویه ده تفگرک ارینی جعالی هیزن نشتیمانی و دوستان هیا کد انجام اوی تفگره ده اگر هیا چار سریک ارینی جبو توایا نافچین کردی ور ندیتن دا کو حالتا نمرووی بداوی ورن دا کو کشو هوا جبو وگرا خلکه بو سرزیدن خواه وردا بین کرن و کارتی کرن جبو درخستنا گروپین چکدار جنافچین کردی و ریوبری آوان نافچیان بو خلکه وی رسن ورا را دست کرن. و درباره نزیگبونه ناورا انکسی و پیده ده پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوت هول هینا بردوامن و پارتیا دموکراتا کردستان سوریا جبو برجواندیا گشتی بردوام پشتوانیان نزیگبونه دکه
و دریا انجمنا نیشتیمانیا کردی و وی کار اجبو نزیک بونی و بکه و دریا انجمنا نیشتیمانیا کردی و وی کار اجبو نزیک بونی بکه. دکتر عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه کد همان دمیده جیگری سروک پیمانی نیشتیمانی اپوزیسیون سوریه گوتارک بلاف کرده ده هجمارک آماجه درباره روخاندن سروک رژیم سوریه بشار الاسد لسر دستلات دیار کرد کام خبره لتماشا کرد. دکتر عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه و جیگری سروک پیمانی نیشتیمانی اپوزیسیون سوریه دو گوتار خود دبیجه پشتوانیا ایران یا بیداوی و میلیسیاتین بسر و جه رژیم اسد را جه دسپیکا شورشا سوریه و حتی نها اروها پشتوانیا ولات روسیه جه رژیم اسد را جه آلیه کدین و دستوردان اوی یا یکسر و راست و خو ده سوریه ده سال 2015 ده دو فاکترین سرکه و بهیز بون جه سروک رژیم سوریه بشار الاسد را که حتی نها لسر دستلاتی بمینه و سرکفتن مزن دواره لشکری و دستخواه بینه رو برک مزن جه خاکا سوریه جاره کدن و گارینه بین کنترول خواه که وان سرکفتنان جخوا باور دکر که کاریه شورشا سوریه جناب به و اوی حتی لسر دستلاتا سوریه بمینه لی اویه که برواجی پیش بینی وی درکت و شورش بسرکت جگره هپیمانی نیشتیمانی اپوزیسیون سوریه ده همان گوتارا خوده هجمارک آماجه خورد درباره روخاندن سروک رژیم سوریه بشار الاسد دیار کرد که دیده مانه ده دیار دبه که بشار الاسد پر لواز بویه و اگر روخاندن اوی لسر دستلاتی هیا آماجه جی اوین رخنین که جه آلیه مدیاین روسی و رایدارین روسی لدیجی رژیم اسد هاتنه بلاف کرن که اوه یکم جاره ولات روسیه رخنین به وی رنگ توند لرژیم اسد دکه جدام دستوردان اوید سوریه دو حتی نها. دو لوازبونا اولهی و آرامیه لدبرین دبین کنترول رژیم اسد دو بلافبونا شبیحان به اوایه که برچاف که بریان ها تو تشتک به وی رنگی نبو که او یک آماجه یک دیاره که دستلاتداری اسد لواز بویه به براوردی به سالم بوری و سیم جه دزدانا بهای لیره سوری برانبری دلار امریکی و خرابونا روشا آبوری یا سوریه بگشتی. 4. بلابونا گندالی و هجاریه لدبرند بین کنترول رژیم اسد ده جعالیه کی و دزی و تالان کرنا داره یا گشتی رژیم جعالیه کی دن و کبویه صدمات چونا آبوری رژیم سوریه و نپابندبونا و به جیب جیکرنا سوزن خواه بروسیه را او جه دواره داره ده که او یک هشت ململانی کنو لسر دو اصلا چه ببه یا یکی نباوری روسیه برژیم اسد و سوزنوی که او یک بو صدما گوهرتنا هلویست و سیاست روسیه لهم بر رژیم اسد و یا دویجی درست بونا ناکوکیان نابرا سروک رژیم سوریه بشار الاسد و کره خالی وی رامی مخلوف کجالی و خبر رامی مخلوف کره خالی سروک رژیم سوریه دو پرچه ویدیو بلاف کرن و تیده تکس کر کوی به بردوامی پشتوانی آدام و دزگهن اولهی و سیخورین رژیم اسد این کو توان جنگی تیده دهاتن انجام دان دکر سرباری جبجی کرنا پروژه سیاسی زرلی سر رژیم اکو بریاره ده هیوا هفتاده وره جبجی کرن که او یک بخوا کاری ستک مزنج رژیم اسد و هر دو پشتوان نوین سرک روسیه و ایرانی را که بوان آمجه خورد دیار دبه که نزی که رژیم اسد وره رو خاندن و بداوی وره. شاندك جه سرکردایتی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه به سروکاتی سعود الملا سکرتری پارتیه سردانا رخصنا سوریه دموکرات لباجار قامشلو کرد. شاندا پارتیه به بخوندنک فرمی سردانا رخصنا سوریه دموکرات لباجار قامشلو کرد و هجمارک مجارن گریدایی هر دو آلیان گوتو بیش کرن. نرینا هفبش درباری روشا سوریه بگشتی و هرمن کردی به تایبتی دیار کرن. هروها هر دو آلیان بحثا دسته دانوسندکارا سوریه و پیش روژا سوریه جی کرن. شاندا پارتیه به سروکاتی سکرتری پارتیا دموکراتا کردستان سوریه سعود ملا و برپرسی دسته ریوبر محمد اسماعیل و اندام پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دکتر لازگین فخری و محسن طاهر پیک هاتبو جالیه سکرتری ریخستنه گابریل موشه و تیسیر سعدی اندام پولیت بیروی ریخستنه سوری و هاتم پیشواسی کرن. بله تماشاوان هجا یکسر از بچم باجار حسکه لگل میوانی خواه بریز بشار امین اندام کمیته نابندی پارتی دموکراتا کردستان سوریه جبو که بهتر سر و جوین راوسن هروها امیل سر راپورتا سیاسی یا پولیدوری پارتی دموکراتا کردستان سوریه یا کو یا هیوا چاران کو هاتی بلاف کرن امی بهتر جیر سر راوسن بریز بشار هبدامات باش به امی جوینا دناورا شاندا
بوليت بريا بارتي ديمقراطية كردستان سوريا بسروكاتية سعود الملا سكرتارية بارتي وام بيجن شاندا رخصنا سوريا ديمقراط كو ايرو البجاري قامشلو جيفيان ام بكن چه ده نظروكا وي جيفيني ده بهتر گفتگو لسر هاتا کرن سلام وريد جواجي وشبه داري وري تشتا جدود التبليغ كرن مثلا ديتني دوز دعوة عوام وأطلابه وان دخلت تمارين ببينن وتشتا بيتر دخلت سرزي روشايرو كاهم شاوا دنادن شاوا بينن بري سوريا الكيدري سوريا إيرو شرنجية سرفا مسألة وسر بجار لدجيكا برسيوان إنه كأبو قيادة أم تشكيل كاتشا يعني أم بهالضرة أم وقت قفتقوا وقت اشتغل بيتر دبي شابتر بي طايف أبو أبو سراء عاد تأثيرها ديترك يعني نا أوردمو نديترك طالبات بقدر ما إنه ديترك يعني وقت جاء نورمال اعتيادي يعني طبيعي وحركات بريز بشار اما ورن سر راپورتا سیاسی پارتی دموکراتا کردستان سوریا یا هیوا چاران هاتی بلاف کردن مل سر راوستن و می بهتر رونهی بخن سر راپورتی دست پیکه ده چه نرخاندنک جبوی روشا هرمی تکرن لگوری تخمیناتا شروبایاتا والله تشتغل معلومات وكم بهيزنجي وكم ترتيبك هي تشتغل الامريكان هي يعني خوازن الروس في اخوياي هاتي بوهاتش خوازن او مصالح ايران او امريكان ودياره او امريكان بيشيدجي تفاهمات وان هني توافقات وان امريكان هني نفس المسألة سوريا نفس المسألة هريمه رنجك قشتي اخوياي توافقات وان هني تبي وان قالوا ممكن ايه ذركب ويتم ذركب يعني ايه مشمول ايه لازم ذركب ايه ايرانيين وتركيين وميليشيات حزب الله ابانان ايه ذركب حتى بدي حد امريكان ذركب او ذركب ومساله سوريا جروسار بهن نبي رنجي تفسير كرن يعني وقت حتى امريكان ذركب نجدر يليك انه والله ذركب له شو نوايه دريت يعني قانوني دوي اوي بس امريكان تراكب حطاني حلا سياسي نادي تجي مساله سوريا ادميش روس وامريكان متفقين ايرو بوان برخينن بتيجو تي بيرامنا انه تركوا الصياح بكن ميليشيا حزب الله ونفخ الشيدر كمان دمين ايراني ممكن يصير اي شكل شيء لتابع ايراني جي باور بخشي در نكمل لقول نريني وان لقول قوتنا كم بيسنا ويبتولي ايرانيه جي حتى ترخينا ودور أفراد سبب ضغوطات صار نظام جمهورنا هذا حلا سياسي لقول بريار لقول جريفايتي لقول بريارة أمامي بيستو دبيج بس بريز بشار يعني تا أمجاب اجاشنا ركفنا كنا برا روسيا وامريكا لسيد خصنا تشكدار ايراني تركي وحزب الله اللبناني ج سوريا كر اگر هياكو ركفنا برا روسيا وامريكا ده دفي درباري ده تشي بيان جيبك هيجن ركفنا يعني حتى ترى داك اگر هيا اف يك ببراستي اف ركفتن ببراستي وجيب بالسر عرضي واف تشكدار ج سوريا دركبن لقول اجيفين بك انا روسي بقى اسقو هتلكي بروجيت تشيكي انا كاش تخوازي ويرو اشكالات انه ايران دبينن وهاتن بقوريه در سوريا دي كانوا اب روشاني واب ايرو يعني قال لك خدمتها كشكوش سوريا ناكي وامريكا مش خوش تشي فيها تخوازي ومش عاود يجي او شي باش قال جري يجي ومش عليك استانا وصوت شي كرن ويرو عنها مساله استانا صوت شي كذا خاصة أنا ناخذ كيف نادينا روسيا وتركيا جادي كتبنا وروسيا وإيرانيا جادي كتبنا وحتى إيراني وتركيا حتى وين الجنرال أو خاصة بعضنا خاصة مثلا بالدري هنا فأنا جم بيتر بروجيتنا دولي بتاعت كذا وروجي مصلحة وأنا أول كضمانات شقر بس ضمانات شوار هبل وانا مسألة مصالح واحد الشركات تريد بيجن الروس يعني تعبيات عليه
يعني خدمتها مصالح يقرب يعني وينها وجي في كريجي شكلك جي أما بين توافق واتفاقات ودر لشكلك تنسيق بين روسا وامريكا لخشكتي خوندن باوري باش بريز ده رابورت ده روناهي خستنا سر ستم كارست و بمپیکرنن کو در حق کردن روجاوای کردستان ده هاتنا کرن و انجام دان لسر دست گروپن چکدارین کو نافچین کردین هات بن کنترلاوی ده بن دستی وی ده چه حفرین به چه گریسپی به چه سر اکانیه به در رابورت ده هاتیا کو کار جبوی در خصنا گروپین چکدار جوان نافچیان و وره کرن یعنی چه جوره چارەسەریەک جوان نافچیان کردی و وره کرن لگورین ریناتا لسر زيدي أرستكي أفكار دبي يكجي سر مستوى ائتلاف لجان والترتيب واتفاق هذا جاريكي ضد شيء إنه دريا ائتلاف على أساس موضوع تركيتين ديتن وهذا ماشي تركيتن بتالية وزير خارجية تركي وقتين ديتن وأنا رولك أمريكانا جي هي دبي مسألة جوان باعتبار أنا بكارك إرادة بشتا جوان تيبوتن وأمريكان جي دبينن انه وقت تشتكي صح مساله مناطقنا بفي رنجينا مينن ويعني اما نقولي الا هو ببي لان ليجين كار سيرفا مستويات خوشك دبي جبونا ميليشيات جيدر كبن اداره منطقيه بيس بارتر خلق كيوي بشتي خلق بقرن او تنابر من بقرن هرمي خو اي سريك يعني اي جريسبي واي دعفريني عفرين وترد بقرن جي قول دور إدارة مناطق إخوة هريم إخوة بخرج أفكار تبي واحد قشق دبي وهنا تشري تجاوبك شيء هي شيء قبلي دوستا بيتر تايبا أمريكانا نقول لنا قلت لنا علي وبكن دبي واحد فإذا دبي يعني هذي خرد من لوكارك كثير رنجي وفترين باش بريز بشار ده رابورت ده هروها بحثا دا بينكرنا كشو هوايك گونجا وجبو بقرا خلقن رسن بو سر زيدن خوا چه خلقن گريسپي با سريكانيه با عفرينيه با بنارينا تا يعني چه جورا كشو هوا و ورا دا بينكرن حتى كو اف كسانا وقرن سر زيدن خوا وقرن نافچين خوا لقول تشتي مكر له ائتلاف وأجرنا أفضل فيها عن كورونا أو مسألة أنا أولي جاني ما ودت كاريخ وكربانا وأوي كار كربانا بترتيب وهرب جيكي أول جنوي هبانا وأديكاري خلكي وين أديكاري جوان بخصتا تدي وقت إنه أديكار بجوار شكر بجوار ده مسألة بقر يعني بقر وين عشوائي ده وبدراسات وبنبينا برسمة و دوست ماشي المسألة عليه كرني وحتى كي تركاجي نبوتينا يعني بشتي أودي تاج بعض شيء أزبيجم كارك بفيرندي سربين مستوى شيء ذي أجرنا أفرض أواتي مسألة كورونا با وكان يخشق بمانا جبنا بقرا خلقي جواري خوا وجبنا خالي إدارة مهري يخشي كرمانا وبلتنا أبني الأشياء زحمتيه جي دكنو ونخشيه جي دكن بالنسبه ملتي ما وهري ميوان او جي نما تقريبا يعني الجوري بريز بشار يعني الجوري اخفتنا تم كارم بيجن كو چارەسەریya كريزا سوريا بگشتي ويا كردي دناف ده جهشتي قناغه داويه والله واتي خوندن يعني انا كار باش تنسر نظام جديد وحلال سياسي قبول وقتها حلال سياسي نظام قبول بكي ودعيني وقتها شيء وقتها كانت دبجبو يكرنسياكل وقتها كانت جديد دبجبو يكرنسياكل الوسطى كنت ببيت يكرنسو آلي كانوا بهذا جو إدارات كله جبو إدارات بهذا بس إدارة بكن أدبيشم أبانا نيشان قبراستيشي ملد ديني إنه هجر قلنا دقيقة حتى تاريخي على الأقل دقيقة تلكي عول جسلميان قاعد عول لسر ريال راس كبقي كريزا سوري بتمامي حل بباسات ليجن خلال بان معانا مش حل ببه السبب دست بشي مهجر لازم حتى مسألة حل بجبر نتشتكي سهلة نتشتكي راحة بل
بله گلک سپاسش بو میوان مبرز بشار امین اندام پلیسیا بیروی پارتی دموکرات کردستان سوریا جو حسکه تلگل ما بزرگ سپاس سر اخفتن انت بله تماشاوان هجا امیل سر نکوکیا کو دنابرا سروک رژیم سوریا بشار الاسد و کره خالیوی رامی مخلوف درکتیه کوروج بروج بویر نو دو درباره ده درد کبن بلا از و مجارجی لگل میوان خو برز عبدالرحمن قال له گفتگو بکم ها او جیب آوایی که راست راست بلیمت ببریز هفته ما تباش به دست بکده تو چاوال ناکوکیا کو دنابرا بشار الاسد و رامي مخلوف درکتیه تو دنرخینه و سدم چیه کو نها اب ناکوکی دنابرا هر دو کسان ده درکتی کرمک سپاس جو تماشاوانی نوا دباویا مدى اول ناکوکیا دو کتی خوندن دنابرا بشار اسد ورامي مخلوف ده او قندن غلطه تنا كوكيدنا برا هردو شخص هذا مسألة جي رامي مخلوف نكي مصدره مش بشار جي مصدره استحقاقات كريم روسيا دين روسيا لسوريا او روسيا دغي طريقة تحصيل كي وقانون قيصر جيني يزيد بتطبيقاتين يزيد تفاهمات امريكي روسي وبدي تفاهمات على السريع اصلك بلند هنا او روسيا بدات طريقه تحصيل كي الترجي او الشريكي هن اف تخريجات اف خلافات كوتين الو تين او خلافات كوزيرو تين عندنا برا باسكن رجيم ده بين الرجيم راس قال لك زعيد بون برمرنيل وقت بتشونا داويه يجبروا أوجه التخريج عن الرجيم دستخون هذا نزل هذو والواجه تماشى كل روسيا وأمريكا أوجه كارو بارو خودك يجيبوا كاربه يعني خو إنقاذ بكي يعني روسيا يعني الرجيم بخوج زان تفاهمات روسيا أمريكي هنا أو دخوازن طريق خود بني قانون قيصر تطبيق بكي روسيا دخوازن طريق خود تحصيل بكي دكتور رجيم بكي أو رجيم جم مسألة شخصي وقت تخوندن وكانوا خلافات الشخصية وقت نعمل شيء بخدانا ويا ندانا وأبا حقا وأبا نحفا يعني حتى مثلا دريبين خلافاتين دريبين هجر المليار كليرة سوري بيد المليار بنسي مليار به مليار نعلى مشكلة قال لك المشكلة وقت مشكلة بسبب ترين مالا أسد وران مخلوق حق تريوان الدربة تريوان مشكلة بالسروان هذا شيء روسيا دخوازي استحقاقاتي خوي مالي تطبيق تحصيل بكي بري قانون قيصر بتفاهم بأمريكا يعني تبين ريني بريز قالوش بركو هن دنجن هنا دبيجن سدما دركتنا ناكوكيان ما برا هردو كساندا فدقارين ركابرية هردو ولاطان روسيا وإيران سر أبوريا سوريا يعني أبيك راسته؟ وقال لك جوي نيريني راسي كده هذا إسرائيل مش إيران جي خو بجري للسوري يعني وقت يكون دشوبين المسألة يعني بلكي حتى أنها بلكي زيدي دوصدي بينجي بنجا لشكري هاقتنا بومبا بارتين جبال إسرائيل يعني إسرائيل أوحر الأسلوب الاستراتيجي حرب الوقائية استخدام كل سوريا ده وحتى أمريكا اعتراف كربو أن جئيرو كده أسلوب أمريكي ده عراق ده بشوبين أو سياسات أو استراتيجية حرب الوقائية جي إيران نما إيران دخل يعني إيران درخصنا بإعلام يعني وقت بدركتنا كنما إعلام در إيران جهة سوريا نما وقت بأبشر كل سر بيان بده يعني أو روسيا دخل طريقة تحصيل وإيران دي سبب وقت بدركة الدربة أو خسارة حمش كسوة هري وتفاهمك نظرة أمريكا وروسيا هذا اللي بيجي إيران يجي صار نقطة تحصيلات بيان وطريقة تحصيل كل الأحوال جوان ترى ما لا أسد ورامي مخلوف أوانا شريكة يعني خلاف منها بخلاف بكل شخص داخل هذا يجيبوه يعني بناري ما تتني شانوية بريز قالوا أف خلافك ودركتية نظرة مخلوف وبشار الأسد بتني شانوية مسرحية نشانوا أو تخريجات شخصية رجبينه
جبر شريكي وان هنا شريكي وان خليجي هنا شريكي وان سعودي هنا شريكي وان أوروبي هنا شريكي أو ديوان شركاته أو دخول تخريجات الشخصي جرى بدي من ترجل سدينا بهرم دينا جبلهم باندورا نامي شعر قانون قيصر ترخم جبوا نكد يبن وين باندوري يعني في بعض جبر روسيا كانوا فريق خد تحصيل يعني وقت دي أوجي ليسك يعني أوجي أسلوبك أما قول رجيم دستخونا به السهل أوجي دخول وقت دي كاروباري خدك لهمبر في بلان روسيا أنا بخبر روسيا هذا كنا أرض غوطاتي لسر رامي مخلوف باش بريز حتى انها رامي مخلوف كوري خالي سروكي رژیم سوریه بشار الاسد برجا فيديو بلاف کرنا لسر ناکوکیات نابراوی و سروکی رژیم سوریه ده هردو برجا فيديو عند دبيجا تكزكا كو بردوام خدمت آدم و دزگهن رژیم سوریه و ام بیجن ين اولهی و سیخوریان رژیم اسد کریاین کو توان جنگی تدا هاتنا انجام دان و داریا کیدن دجی گفل سروک رژیم سوریه دخوا دما کو رامي مخلوف ده برجا فيديو ده دبيجا اگر روش بفي آوائی بردوام با و روش سوریه خرابتر ببا و چاو روش خرابتر ببا جیانها بناریناته أوجي دخينن أوجي شاوى أم دخينن أوجي دخينن أو زانن رجيم روجين خوي داوي دجي أو زانن كو رجيم البرداوية ويهرب أو زيد زانن أوجي دبيجين يعني وقت ما مجور نبو خراب دي أو مسألة من حسابات طائفية هنا حسابات سورية هنا حسابات روسية إيرانية هنا أوجي وقت ما دخينن زانن كو برداوي دخوازن وكب عربي تجي انقاذ ما يمكن انقاذه ليه باويان بتخ خلافات جوهريه بنابرا سلوك رجيمي ونابرا رامي مخلوق دني يك حالم لأن تدبيرات اجراءات مالي مجبور بكن يجيبوه تشكار من تشتكي انقاذ بكن حلوه يعني يجيكو يهرم ايرو مشروعيه امريكي لرجالات فراتي لدار روسيا جي بشار اسد استبدال كم شخصي مقبول علي خبر طبعا علي خبر بالتنسيق مع تركيا وهنا التفاهمات بتركيا وهذا ورجيم بردا داوودي شيء بلكي نعمل بردا داوودي شيء هيدا كيان ده هيدا بلكي كان هيدا لنصاله 2020 الرجيم باوريا مدى وقفوا أي دخين زي 2020 الرجيم نامي بريز قالوا رامي مخلوف بحثا دسبيكرنا قناغا سزاداني جي كردوي برجا فيديو ده دبجا وقناغا سزاداني ودسبي بكايان جي وددمك نيزيك دبا او آمين كوي ورنا سزادان لغوري ناريناتا كينا او كس وبچرانجي ورن سزادان نشانات چیه؟ شریک وان هنه شریک بحثا شریک خود که شریک خود ایکو به معنی نبتنه بشغل نبتنه خود الشركة اوانا اسهم خويا راس مال وقت انا استحقاق انا واجب بخسرين يعني اوجب مره بخسرين اوجب مره عقوبه بن عليكم الى لآلية مناسك من بيجن لآلية روسيا بسكن لآلية بوتين بسكن لآلية أمريكا بسكن دبن أوجب فزادا وأوجب مرة بخسر. باش بريز قالك شروفكاري سياسي دبيجن قالك أماجا هنا قالك أماجا جي دركتنا بلافونا بجا ددما كان يزيك ده قالك أماجا ينخرت هنا كو سروكي رژیم سوريا ددما كان يزيك ده لسر دستلات نامينة ورا روخاندن حتى شرادية كأبيا كراست الجوري تخميناته أجر هيا كو بشار الأسد دمك نزيك دورا روخاندن لسر دسلاتي نمينة بداوي ورا دسلاتاوي أبا أمكارم بيجن بلكي باش خويا بكي رجيم بالرجيم خويا داوود الرجيم خويا أنا يعني تعبيران رجيم داوود يعني نشغل يعني بيجن دوي فترة جدا رجيم وهاري ليه نوكو رابورا وخوندي وقلتي يجيبوا قندلي ودستي وردان وتجاوزات ونظام وفساد لا أبا نجبوا في أسباب الرجيم وخوندن
اتفاق الدولي روسيا وامريكا تفاهمات الدولي بينا يعني جندلين دست وردان ودست دريجي وكشتن طالان كرن لحفين وبيترن جهن بريسوري جدبري نظامي يعني نا هو سبب اتفاق روسي امريكي جهاية وقت بي آستار كوكاربن شخصكي بكن شونا أسد وقت بي أسد استبدالك برجيم استبدالك شكلي ووري قبول كريم جهن آليان خونا من جيرة عربي كامكار مرحلة انتقالية بين سوريا مرحلة انتقالية آلية رجيم يعني عندي صالح صالح روسيا وأمريكا متفاهمون دقل إسرائيل جيتان إسرائيل دقل بات تفاهماتها اللي مسألة عوامل داخلي كو رجيم ولا رقابة عامل داخلية قطعا عامل دولية تفاهمات روسي أمريكي إسرائيلي تركيا ونيزيك رجيم سوريا وهاتمي بشخصتي نيزيكي رجيمي أمنا رجيمي هو شخصتي نيزيكي رجيمي نيزيكي باما فاهمة وبيخدشونا بشار أسد ولوتي خواندن قوري باوليا بله گلک سپاسش بو میوانی مه ماموستا عبدالرحمن گلو سیاست مدار ایروت میوانی مو بو زور سپاس لسر شروع انت جدما کو تشبونا یکم پنابر روشاوای کردستان ویروسا کرونا لی کامپا دار شکرانی هاتی راگاندن حتی وکنها کامپا دار شکرانی کرنتین کرینی دیه بری آدمه که یکم تشبون ویروسا کرونا دنوا کامپا دار شکرانی یا پنابر روشاوای کردستانی هاتی راگاندن جبوری گری کرن لی بلاونا ویروسا کرونا تشبو مالباتاوی کتا کرنتین کرینی توایا کامپیجی کتیه کرنتی کرینی ده لگوری جدرین نوا کامپی دویجه جبر کرنتینه کرنه دبارا جیانا روژانه گلکی زحمت بویه و خلق نکارن کار بکن و جه کامپی درکبه. بله اکثر دچم کامپا داره شکرانش بکن بزانه بین روشا پنابری کوتوش ویروسا کرونا بویه ده نواوی کامپی ده انها چاوای باش بویه مالباتاوی و گریای نوا کامپیانا عزیزان یارین هرینو درباری وی کیج میوانی خو بریز رفعت حاجی روزنامه‌وان ورگرم بریز رفعت هفدمات باش به دست بکت بلا ام بحثا روشا پنابری کو توشی ویروسا کرونا بویه جبو نواندا کرنتینه کرنه هات و کوستن او مالباتا خو انها روشا وان چاوای و گریان نوا کامپیانا سلام ورزورا دلکسپاس شو من اليوم إنا روشا ويتندرستي تناوتي باش بيا أمي خدي كردو كردستاني باش بي إيا مج أمي كثير خوشي دبجين بري روش بر باشية تشي الحمد لله وجار سريا وينا هذا كرن ومسكيني كخوش وكرها نفسه بخوا أوجي الحمد لله باش وبريك تخشي بهتري وناجي ما تقول بدي ده خناغن بشي ده يا بهتري نزيك تكو وكو حساسية بحاري أبي بلازك بحاري برهبو أو ناو يا لهذا بدي مضاعفات وهبو باي سر كورونا هذا الشيء الحمد لله روش وينا بلدي باشا وبشتيرا آلين بيونديدار آلين بالبرسيار سيرين أكرم براسي هذا بهتري دوصد عيني جنابات كان ببرن مالباتاوي كان ببرن هموجي سلبي دكتن الحمد لله هموجي جيري بكمان دكتن توشي نقوشي وباء نبون وروشا كان بقلقي جالية صحيفة باشا لأبات كاري رواسب كان بيبون خلق توشي أصلا هي زور هذا جرانتي كقلقي قرص اللي كان هذا داني أنجام بناجي ام دزانن بهتری خلقی کانتی کارکرن کارسبن دست خو کارکن او یدخوازن هرن بدهن سر ایشو کاری خوا یا کو هنک روشاوای ابوری آلوز کلیه یا کو روشاوای دباروای جیانی گلگی مطالعات کن او جی ان شاء الله ام بجن بلکی نزیک و پشتی کو روجات حالت نو كورونا انما تكمل فارزين كردستاني بري الخيريه ام بجن بكيش هاودي هاي ان شاء الله اقدام تجاوزات لدخمان لدا اشتغالات ابيشن بكي بهتر جهاد الخوشيكي والجم خلقي كابي او جرانتيا فرصه سرواداني
نخاز أو تشتي أو مدرسيان الوابو يكي جهندر كان في كورونا ومانا كورونا اللي هات كرن وهذا جرى سركن الحمد لله أو جي برتواري بو أو جهد لخشيا وانا زالي بو أو رنماين كوتينا قرتنا ولسروانا أصلا جيد بن وقد فكرنا هاتنا شنو نابط تبديل همي جبر جوانتيا خلقيرا بوجبو سلامتي هوا بوجبو تندرستي هوا باش تقول جبر كارنتينا كريني وقد غاية شنو هاتني روشا نشتجين كامبا دارا شكراني زحمت بويا بتايبتيد مها رمضان دكو مها رمضان بريا چند روجان دس بكري يعني خلق كشوا دبارا جيانا خوت كان اگر جمر بحثا كلو بلان بك دنافا كامبي دا دابين كرينا نرخي وان چاوايه اگر تجمر بحثا بيه كيشي بك ثاني ريان متما قديم تقول ليش نعم روشا كامبي تشتجينا هاتي بوهرين بلقي راسها هكذا وقت اللي جاي ما التقنيني جنب جمالي اللي كان يشبك وروشة وغطية سريع وانا مثلا كمان فردي هاي اللي جاي تبعي ضعوضة اللي جاي همي تبعي هذا اللي مخابني منظمات أو ريفرسنا وانا وح ندعنا دي ساتك و توشي أصلا جيكي هاتن توشي جيكي فرص هاتن توشي حجر كي هاتن بوابة نكهن تنجارك وقت أو من حرف منظمة UN بلا كريل سر همي كان برنازحينا بها خلقي كان بيجي وتصدو تشلها صارو زيدي ولا باورك أو أريكاليا دەستگا بەردانی ژوارە کردی یا بۆ پەلوپەلی پاپژیە هاتنەوانە نەخۆگی دیترێ و هێکتەرەوە هاتە دەداین ڕاستیژی ڕەوشە کامپێ بە هێژای کولێر نەخۆدی هەنێک منەظەماتە ji ber evgeha duhay du nîvara duhay û nîvê xelkê hecekirîne di malê de yani û hemî jî ji xelkê wek عربî bi dexlil mehdûdin yani hatina way malê ser مختصرة سر دستي وانا وكاسبتارية وانا خلق براستي توشي حجارية بونا تتشينا بازاري همي تشتهي الحمد لله كماينا تبجبركو رينماين هانا بيتشن او دكانبار تشن كالو فريقي دكاناتين تكوشنا خلقي وبهاي ونرخي كالو فراجي وقع همي جهاي وقع اوليريا ليه خلق توشي اصلا جيانا مالي هادي الفرق ده يوني بوانا بطال معي تقدري بيجي تروشة بازار وقت المية روشة كي ماديريا روشة كي باش كاكرفعت يعني هن مالبات هنا كان بازار تاكل نايلة باش كاكرفعت هن مالبات هنا دكارن دبارا جانا خو بكن لهن مالبات هنا نكارن دبارا جانا خو بكن ام بيجن خدي بيدوين طيبت نافوند هنا كسر نخوش نافوند هنا يانجن بين معيلة وانتن هنا اف مالبات هجار ين بفيرنجي تشوا الكاريا وان تيكرن جو الي ريفبريا كامبيفا خدير ريفبريا كامبيجي وهن منظماتك ودعمجيش كامبيرا تي اوبن جابيني نهارين نبو ام بيجن والله فلان تشكرنا جوانا براسي او كسين ودرامات وانا يركي دابزيا وفي بابويا او خدي حاجات خفيفه بيننا براسي اونا احتمال وصل خير خلقيه ديال كمان كل شيء مستوصف وكيل بس يكون شنو اولاد جوانا نحن نبعد قدينا او كسين ليه دواري ابوريدا براسي مخ جهه خير شيء قابليه نهاتي برشا كلام روشا باكسيولو وروشا كانت تمامتي بيوسط برشا وريكتن جبرت حجرك يقصوا كمشتركوت السروانه او منظمات نهاتنا اداره كانت تقاري بيجي براسي غيابه كده اداره كانت نهات وتشتكي بيجي اوراق ما اوراق شيء او جهات استثناء تاني بوليس كامبي وانجمنها كامبي براسي بكاركي جهاز باسي درابن شو روج كرنيت بوليس وانجمنه وكان بتوسيع وانا بدا بكن وايطاليا حتى بكن نخاص مج اليه تندرستي بله گلک سپاس جبو روز نفوان رفعت حاجی ایروت میوان ما بزرگ سپاس سرزانیاری کوت دانمه تماشاگران هجا و یکم دیگه هجن داویا نوچه هر شاد و بختوار